Leylek rayonunda mına 120-140 nasileniya var. Sülükte de mına 20 bin nasileniya var. Uşularga tacikler cevap taşısa biz hiç çakacılarımız. Tupikte kalat. Aralığım katkensizler. Anklafta. Kurugom Tacikistan bizde. Bir yaktan Lelna var. Bir yaktan Nürötöz. Bir yaktan Çarku. Hiç çaka çıkarmaz. Biz ortada tupikte kalabız. Oşo mostu kurbağanda biz şu vakaçenle daha kıynan jüri öğrettik. Tacikler halagan günü daha cevap koyat postu. Halagan günü açat. Açkanda da bizdi abdan tekşerip kıynap ötközöttü. Yani alternatifini joldu süйлöşkön eken, ötkөздü, iğmemi kurdu. Hazır spakoynu biz yaşap atabız, ötüp keteberiz. Hiç kanday bizge pamek jok. Ağaçen aylanıp ötçülenger da? Ağaçen şahardın Çarku degen şahari var. Şöyle. Oşonun içinden ötettik şahardın. Hazır endi hazır barabızdagı Kırgızstan'dan turu Mosmen'e tüzül ötüp keteberiz. Yellerinin köygöyü üçün oşo majbur adakan kimse bayç özünün moynuna alıp oşo kol koyup oşo menен бүтүргөн da ошол убакта. Adakan kimsen bayç oşonu бүтүргөндө kança yelder şehittegi çoңдору бардыгы ton жаап кучактап бөөп geçen бар. Sen болбогондо бизге мындай болбойт эди деп ошо элдери чыккан, аксакалдары чыккан ошондо. Ошо аксакалдарын каяктан чыгып айтпайбы? Ошондо биз шунчалык биз сүйүнүп бардык элдер. Отдельно биздин өзүбүздүн жолубуз болду мосту. Ошондон өтүп элдин көйгөйү үчүн Атакан Кимсанбай жошого барганда. Чечим эч ким келип чече албаганды кел ошо гос секретарь болуп турган экен, ошондо кел ошону чечип берген.